yang berkarisma dua putra. Adik Kansas Audio, Adik Wahab Channel, Remedia Pro, AA, Senang Arfas. Kelingan ning waktu zaman semana, dodok lorowan bari guyonan, kaji medit sing paling sayang kaji medit, karena cinta dukakan hilangnya paksa. Kaji medit sayang, kaji medit sekian sampeyan sifatnya sejen, dawani kula orang kaya bengi nok bian kasayang, najan loli genang wong tua nok bian kasayang, karena cinta dukakan hilangnya paksa nok bian kasayang. Ibu Nuna sayang, Ibu Nuna, 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 Ibu Nuna sayang. Percuma bengen janji yen gawe larani ngati, sekian wis nyata sampeyan bohong lah Mas Aris sayang, Mas Aris, Mas Aris sayang, Mas Aris, Mas Aris. Kula ora percaya senajan sampeyan sumpah, kula newatir kata kaya sindi Ibu Milka sayang, karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa Ibu Milka sayang sering kaliwan. Kelingan ning waktu zaman semana, dodok lorowan bari guyonan, najan loli genang wong tua, karena cinta dukakan hilangnya paksa. Senang Arfan sayang, Senang Arfan, Senang Arfan sayang, Senang Arfan, Senang Arfan sayang, Senang Arfan, Senang Arfan sayang. Notiang Seno, Notiang Seno calon pengantin sayang. Percuma bengen janji yen gawe larani ngati, sekian wis nyata sampeyan bohong ibu Ria Salon sayang, Ria Salon, Ria Salon, Ria Salon sayang, Ria Salon. Kula ora percaya senajan sampeyan sumpah, kula newatir kokatan kaya sindi Ria Salon, karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa Ibu Nuna sayang. Kelingan ning waktu zaman semana, Ibu Nuna sing paling sayang. Ibu Nuna najan loli genang wong tua, karena cinta dukakan hilangnya paksa. Oke, terima kasih. Kanggo Senang Aspar